KSE SYC KNC lapen aisa tum hemprega pathak Guwahati ke bar. Football coaching camp padupon bom land. Karbing long puthot sorlo som hang kapathe. Kardom nili karbe berda thanbang thare chisong teron nan berda ton pen arjuitha pai ni phai inquad rock siarni Bogojan District Committee, Karbi Student Association, Student and Youth Council, Karbi nim suching tura song lapen All India Student Association atom hemprega pathak Guwahatian kebar. Bogojan District Committee, Karbi Student Association, Student and Youth Council, Karbi nim suching tura song lapen All India Student Association atum cepatir pipen borman thiarong along chingrum si Guwahati an palipen Karbi anglong lapen di mahasau hini inglong along ri aparman dodam si hemprek aparman chesong ponji pusi Aisa Bogojan District Committee amai pu Anthony Katharpen perangkia tum angno pachini pon pinangwe nilitum la chingrum nangkok mate pinangwe gopia thesila narmu daka chingrum nangma lakela hendo and dingo pen Bitum of Indian Constitution long of Article 244A, Mati Autonomous State, Two Hill District, as Carbon Long Aben di Masoka, Lahini Long Rip and Hemprek Piun, Hemprek Pinime Arondo, Indian Constitution of Dako, Wafis Tame, Non Cornita India Sorkar, Lapen Non Kilchari Bomb, BJP Sorkar, Lapen Assam along BJP Sorkar, Lahini Sorkar, Atum Tamil, Aposo Karbiak Kai Lapen, di masa akhir nampuda padong tip sidolang nasi labang so puthak itu labang so mithang arak kecilongnya pansi pinangwe nitu dakan barpo itu Bogojan district pen da kadowe constituency podo laso district popen itu pinangwe barpo nitu Dimapuran palisi pinabada phadak Guwahati pali pen itu laso autonomous district prabjin men ke pelongnya pan itu ngisong nami pansi itu pinangwe ladakan ke barji pansi sikhono pinangwe nitu marmu phai ke chingrum ke Bogojan district pen bang pharu phol pen bang pharu la songbong si nilitum pinangwe ladak chingrum phol la so armu an pen nitum pina Guwahati pali po Bogojan District pen constituency phoarmu chingrum si bang pharu pho so se armu chepenglo alangli kathar sangho pen pachini pon thuke hemprek alam pen an parta Karbi anglong saikam thongkep along chapang limalam lapen Karbi anglong boro atu maphan close it alam hai hui an ta ingtang kring pen hadat chesong ponji puta pachini pon hemprek alam pen abuthot ako laso related long nitum ke bachura pon la kela long corruption lagi meeting open Karbi anglong lo kuti atangka daso kichu panglim corruption aso puthak nitum chesong padu ponji lapen ako jitu boro close it laso puthak samtame nitum khikham khe lake boro khai pan Karbi anglong lo ke bangke STS unit laso puthak bangke nitum chesong bangke tangrak pen nitum chesong ponji Japralangso Sport Association atumpen kachepatir pipon kedamtang pai ni phayeng korak kethom arni pen Japralangso pathua klamalong pangchengpon bomsi nonanta mesenmen si padupon bomlang pusi perangke atumpen birta nang pale Laso football coaching camp district sport officer atuma kera penejoksi bang trokep so se under 13 mate arta krigethom penaper au somar atuma phan than pon bomlo chitia chekloni phai trok anke pajut ponpo lase arni sil Latumang bong pen pathu setami paklang ponchi coach mati seki ki pipona tumlake Marcos Busumotari Udarguri asorpusi birta ripton long Karbing long along pinangan sorlo song tumdo sorlo song do upuwai pit setami Karbing long along pai ni pai inkora truck siarni akimi sorlo song mahang pathek pon Karbi anglong Women Justice Forum pu akimi amen irpen Karbi anglong along puthot sorlo song amahang pathek pon Laso kimia song kachariji aphan violet bepi aphan maipi bonding lengpi aphan dun maipi jelin rong pipi la penirina bepi bang hini aphan kong chun bang Angela bang rong pi aphan chun bang nirupama teron pi aphan dihin rim bang la pen presila terang pi aphan bang phi arpu pek pon lupusi akimia song amai pi violet bepi perang ke tumpen kachingki kachathana hot ningje social organization itu Jepang room si itu khai bupe jati cipupe goron cipupe apen party itu cipupe isi zarlo social organization itu form one platform
Sila so kiseng tum seng kono amna boti di masa club se tum ching room si tum seng kono pe tum ching room hotel di five aja kono kapre aku si kata kono di Banglo district ke 26 tahun tum kono la si tum pe tu kisi tum committee bang seng kono ke Karbi Anglong Women Justice Forum Ladakh Chethan में कार्बी आंगलोंग विमेन जस्टिस फोरम आकिमी सोरलो असोंग डिपू दिमासा क्लब अहेम अलोंग सी पाई पाई इंकोरा चौकसी आरनी अमाहांग पठेक पोनलो Normalam so porapan diena parman birta ming topanik sine. On behalf of Asian Infotech Computer Education Center, this institution is conducting a students' career counseling meeting on the subject of IT sector under NIELIT, Govt of India. All concerned parents and guardians are invited to attend the said meeting. Venue and date is as follows. For DIFU Center, venue Asian Infotech Computer Education DIFU near Central Bank of India. Dated 2nd of September 2017. Time 9 to 10 a.m., 10 to 11 a.m., 11 to 12 p.m., 12 to 1 p.m., 3 to 4 p.m., and 4 to 5 p.m. Contact number 9859039698. For Hauragat Center, venue Kirat Bhavan, dated 3rd of September 2017, time 11 a.m. onwards. Contact number 8638 723369. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aureladas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 7002770 959, 9957607 Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng,
Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur Bogajan 782480 Karbi Anglong Assam Dihinamo pipotot birtalong wangchulo. KCS Bokolia Junior Committee penda chitia chiklu Junior KYF Catalan Japan chisik chedang pontanglo. Junior KYF arongaji Catalan Jadim inkoretrok sierni jutang kaching honatum jakong chipipon. Along kapre KCS Zonal Committee atum Zonal KYF aphan kachisik kachedang pon asonsi KCS Bokolia Zonal Committee penta chisik chedang pontanglo. Piningki ruptalin aningkat asap alon padoji pu alam pen. Bokolia Zonal Committee penta arongaje kedoji adim dengkimo apam patik pontanglo. Pai inkora troksi arni jutang kaching hon abang pu atum jakong chipi pen. Dengkimo apam along ratakam klempon. Ratakam along puloni IMSC dorsing ronghang ta chetongdun. Bogojan LA Keparl number 22 Sarupator MSC constituency Howard Hem Langkang Lumpen Ongdung arong aradatum kisung chetong nang renti lupusi God News appearance Bogojan pen birtanang pale. Pai ni phaing ko truck arni inglong ajeng anatu RV ke jangki thipi gajok inglong langroy along nang to paksi Paklangso Bithiadong Rongkimi Balipathar Bazar Lapen Japrajan Malom Don Paroi Siradon Trokebra Trok Ahem Lang Inglup Pithailo Kopai Gimi Anerlo Apor Silang Gethejok Monida Tumke Thang Thelang Seta Ahem Long Hormu Hortar Hehui Kache Saidun Tong Thekthejok Pinang Anahem Hormu Nahoklo Kitoke 22 nong Surupothar Rongkimi LP School long Pini litum dang kongri pan ke theklong pon laga lan lo patumi ajo apor inglon athu ban arve ke jang ke the pin pe ajok la balipotha hawar rongkimi paglangso la pen pitiadong asor thasi pinang ala so hawar long lang inglum masi muni retum ahem lang inglum masi do thai vet pen ajok relief kemas tami donang koklo nongalang litum relief kem do bom hu nilitum nang ka hongri ma theklong lo dak la lang tum ka do ka bes tami relief kem ke do tum side lo Tame pini tim theklong lo dak jitu Bokajan SD civil pen tame pinangan dak sang lapen dali lapen kapre jam thu ahus tame alang tum arjulong si chini si dak nang thon lo kusini tum biutalong pon asi nono jonga bang ke alang tum kasik sak lapen pini kisung tame lan thek polong lang kicho ke jun ahus tame long pon lo kusini thek pon lo lasi non jasimer bang ke ajo ke dojia bang kota tong dupne la bang ni tum chini tum dela lasi la lahai hui tame ning thelo je sarkar tum langpon po la pen lai lang kang luma dim tame langdam pen la keter ku pipi mang nim lai hui kamen thu kamen undu ta hai lai tame anse ke lang pipon pen la dak pini medicine hui tame kitai neng la son do ta hai la hui tame langpon po ning thelo pen Bokajan pen ili anon terang katni so mathea lam bang ke ahok lo patumi tu 26 la so agos
check lo la so inglong pen ke bang alang bahari alang ke the so kali la so alang ke the su pen a join ne amat dak arat don faru sira don troxy kebraner kebarat fan inglum la hando la se la bang so department pen SDO civil bukajan subdivision a hin pen alang litum la so relief fan ong dung asang lagi putang arat fan an ron lo la si more than 17 quintal asang danang thono la pen dial ta saru quintal lang thono la pen inti ta 2 quintal lang thono la pen jang thulok ta ting truck so senang thono asila bangsu akerap ki pi phan la department of fan ahokpet SDO civil la hin phanta churu parpik lo la pen dak diffuser kura long la dak management and disaster and field officer alang li tisopi alang li dak pedap methang visit si labang so akisung arat pan alang li information pi la pen dak ahokpet mondor ake hai alang li dak chipaduk open si labang so kiduk arat tum phan la relief camp ke do tum phan la kichu na hormu ang ton pen ki pi pachok kontek lo asila labang so puthak nei tum rat kichung arat atuma hin penta labang so choro parpik lo pusi ni hin pen lam the paklang dung lo La so birta ke longpen local MEC mate EM Jagat Singh Ingtita adim humri damsi birta longpon halapu bogojan SDO civil atumpenta humri damsi tong sekot ke chuapan sangkuntel crate truck ingti linsir cap rat truck ke chuajang tu linsir cap ra truck lapen dali hei hoit pajir pon pusi birta longpon nondon pharoi sira truck sir cap ra truck pen bangsuri sira truck cap runner cap atum relief camp ason ben si dobomland Birta Bangalapan si Kangton Poniklo, Laibom the God News Channel, Dumithagme, Kurang 2.